sudah menjadi suami istri. Aki doakan sawadini mudah-mudahan hidup sintahi sekebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Aki ngerasa bangga pisan demi arti-arti di kamari aina coba ulang sadayana. Saat Aki teruskan iya perjalanan alam bahan. Aki sedang keskan mahagu urang dirajahan belakang ade apa ade cik dikasih duit kasih surupan. Oh sampun kanu maha agung kanu kagungan kun kayak kuncel kurang lain dalam kita lain di alam lahir. Kurang puji syukur kalau aku